talama e uiana o oti a Aperila. A lo tau talama i pele mele leisa whaia e Aperila. E ala ilana taulanga na whai. O te whaamalosi whola ia te oe whaamalosi ia te ia whaia mali whaatua tua. Lau whoa i neta e au. E le alu na le whaatua tua. E alu whaatasi whaatua tua mga luenga. O na maua i leo whamanuianga mai le tua. Whai mai le whaalinga le lua sfuma lua ono whai upo e. Sfuru mali tasi, mali sfuru mali lua. O le a miotonu, ia a miotonu pe oia. O le pa ia pa ia oia. Whaauta o te vave aluatu. O ia te au fo le taui. O te taui taitasia e tusa malana a mio ua whai. Ua vave mai e whapenanu whamanuia. O awa unanga lo whai. Leo whai mai la fionga le tua. O te vave aluatu. E taui au ngā ruenga. Au unanga ua whai. E tusa ma mea ua e whaia. Whamanuia le tua i la fo ai neta e au. Au whai ngā ruenga mole au inga taulanga. Au whai pese mo stato pese. Aleluia. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. I walk and walk here and there. I search and search here and there. I turn around everywhere. There's no one like him. Walk and walk here and there. I search and search here and there. I turn around everywhere. There's no one like him. Savalio, Sailibai, Sailio, Tamilo, Isosemer, Reacetu, Savalio, Sailibai, Tamilo, Isosemer, Reacetu, Samaya. Whanolo mono au tato siti atu fo ai neta e au. Yo e tamale neta e au. O mato tutula e siti atu fo ai neta e au lau e kalesia. Wala au ia te oe se ia lofa. Whapaia whamanuia le fo ai lau e kalesia neta e au. Whamanuia i ngā luenga, whamanuia i business. Whese mea a wala mai ai ne se len. Ia iau whamanuianga ne tua. Whamanuia i a inga taitasi lau e kalesia. Whamanuia fo inisi wasi mai neta e au. Ia iau whamanuianga ne tua. Ia fo whapenana lufiruina ne se len. Ia le poto ma le ata mai ate oe. Te a kono fo i lato ngā luenga whai lea sa ma lea sa. Ia iau whamanuianga i lunga i ate i lato. Wala au ia te oe ngā lue mai oe le tua mea uma o toe le mato ne Sauniga. Fo ia pelvi inga i lau fio. Ono o Yesu. Amen and amen. Hallelujah. God is good. All the time. Hallelujah. Praise the Lord. Tatu Sauniga le whamansunga pēa na masane e tātou. Nai uput, natu e teite ina i tātou. Tātou te le italia ina le tino mo le toto Yesu Kiriso nei tātou. Kene se lua se fulma le lua. Ano whai upo ono, pēa. Ua ave fo i Aperila amo le fie whai ai le taulanga mu. Ma whae atu i a ia kōpolo nā tali.
ua ave fo ia I lona lima le afi ma le polo. Ona o ia lea, ona o ai lea o la ua. Na whai atu lea I sa ako I lona te maa Aperila mo, whape atu. O le afi ma le whawhie, au I whea se tama I maa moe, e whai eili tau langa mu. O na tari mai lea o Aperila mo. Loa tali e au mai le atua se tama I maa moe, mana e whai eili tau langa mu. Tala masani, mai le whenga inga tuai. Ai na whātau no ina e Yesu I le whenga inga fōu. Tala nei, o le mananga Aperila amo malona tali. Ina uwhe tala I le tua e Aperila amo, avelo tali e osi mai e le taulanga. E le tua e Aperila amo, tula I Aperila amo mau. Ao nei, o le tala le nei, o lo whetari ai. Ma le whenga inga fōu. E uinga I le ata lea e vali mai I le tala nei. Ai whaatusa atu I a Yesu. Wha mai ua ave Aperila amo le whawhie whai e taulanga mu ma whae e atu I a ia kopolo nā tari. Ia isa akolo nā tari. Ua whae e atu e Aperila amo whawhie I lungo Isako. Ma sa vali I lungo le maunga, malona leilo ina o ia e osi e li taulanga. Ua tu ina atu ia Yesu le sa tauro, ma sa vali I le maunga, malona mautinoa o ia lava e osi e li taulanga. Nau stai sa ako I lona tama ma sa vali le maunga. Nau stai Yesu I le fina ngalo lona tama. E ui tinga, e ui e whaingita. Ta pena e Aperila amo. Le fata whaita ulanga matu atu I ai lona tali. Peita iane. O lo tu mau pere vesilia le atari. O le afi ma le whawhie. Au whea se maa moe whai e le taulanga mu. Ai tali mai le whenga inga fōu le tuse I ane. Mua whai upo lusi fun ma le iwa. Whaauta I le tamai maa moe le atua. Na te ave ese le anga sala le raulangi. Ua si tia I lunga le limo ape amo o le awhao o le oti I lona atari. A tau whilo e le atua. Peita iane. E le I tau whia e le atua lona alo pele atua tasi. Na ia tau while limo Aperila amo. Ai na te le I tau whia lona alo atua tasi. Aisea. Sei whaatino le taua lea. Sei whaatino le taulanga lea. Awai le aise tangata ola na te mawhaia. Ona whaatino le taulanga lea. Vanga na le alo le atua. O Yesu Keriso. Ta ofie le atua le limo Aperila amo. Ai le tau fia e le atua lona alo pele. Roma e walu whai upa tōs humalua. O ia lava sana le whaasau ina lona lava alo. A o tu ina mai o ia e sui ai I tātou. O ai lana tau ina le taua. O Yesu. Le taua e manu malo. Le taua e mautinoa e manu malo. Ina o umal matou fon talo ana nafi. Itai hao. Ai mata lo Sauniga tangata nau I le taua sa I lunga I fol tatou ofisa. O li wha leo tutu mo wawa ai.
mo mata mata. E alu le Sauniga lea, a lea o te mafofau le mea lai tupu le langi. O le Sauniga lea, e whaamanatu ai la tau na mani leu taua. A lea o te mafofau ai le langi. E toa tele o le motu o tangata sa iai o ana na whitai au. A lea o te mafofau. E lea o le toa tele lea e whaatalia mai oi le langi. Amen. Ina ue e ulu whale atu whai mai sa e tau le tau alele. Ua i u i ati oe le tau sinionga. O ina tau ina le taua. O Yesu. O lo whaatari mai le na tau ina le taua. O Yesu. Mano mano a ngelu e le mawhai tau lia. E le mawhai fo o na whai tau ina. Le langi o lo whaatari mai. Ina ua manu malo le taua na tau. Ai sao ni talia le tino ke rishon nei taia. Ia e mana tua. Ma mafau atili. Le na tauina le taua. O le taua e manu malo pea. All we have to do is to have faith and believe what Jesus has done on the cross. Ai taua oina le areto ma le oina. Ai ona sa imele si tatu talia fatasi. Think about His love. Think about His goodness. He fight the war. He fight the battle and win the battle for each and every one of us. Hallelujah. Ausu mai statu pese. Thank you, Jesus. The blood of Jesus shed for me way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never,
Isaac carried the wood, but God provided a substitute. Jesus, he carried the cross and became the substitute himself. A substitute for me and you, and for each and every one of us. Whawtai tele ro mātou utua. Ua e tau le tau ina le lei. O manu maloa ia e. Ua mātou manu maloa ia i me mātou. Whawtai tele lava ro mātou tama. Whawtai le tau ana e tau ina. Se ia mangalo i mātou. Se ia tamawa inga ina i mātou. Wha saulo toina. Wha mama. Wha mangalo ina. Tau ha mia tonu ina. Ona ua malo le taua. Na e tau ina i lungo le sa tau. Mātou whawhitai. Ma whawhitai pēr lava pēr i a te oe. Ona le tau langa e tasi na e whaia i lungo le sa tau. Mātou sauni e talia i rene i tūla. O le aso. Ma mātou mana tua pēr. Ma tali tonu. I le whaola tangana e sauni. Mātou sauni e talia. Ma le anganga whawhitai. I a te oe lo mātou i tū. Tātou talia. Avero lau whawhitai I le tū ne taia. Thank you, Jesus. Haya tu lau whawhitai ia te. Haya tu sau whawhitai ia te ia ne taia. Whawhitai tele lo mātou i tū. The blood that gives us strength. The blood that gives us power. The blood that covers each and every one of us. Blood of Jesus Christ, our Lord and our Savior. He is our Redeemer. God of all. Hallelujah. Whawhitai tele lo mātou tua. Nei tauranga na e whaia. Mātou manui ai. Mātou sauloto ai. E unu atu. I le mamalu. I ia oe lo mātou tua. Whawhitai tele lo mātou tua. Thank you, Jesus, and thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. We magnify your wonderful name, Father. We give you praise. Hallelujah, Father. Let's continue to worship and thanks to our living God, the true God, the great I am.
whaiel tangata ina I vivi atu ia te ai. Au e whaiel tongiola lo mātou wa tu e ala lo al pelo kariso Yesu. O mangalo I mātou. Mo tau leleia I mātou. Tau ange tonuina I mātou. O whatai leina I mātou. O sina I mātou I o luma. O na ngaluenga maia e a. O na mātou ni whaola ia kariso Yesu. Whaeina lo sua whai le langi ma lo ifo le nei la lo langi. Awal tungiola le wai whaielo mātou o tue ala ia kirisu. O mātou mawai le avanoa. Te wai mātou o le whanau o le tupo mo le lioli. Mawai le mātou avanoa le langi e whawawau e tapeneina mo I latou. O e whatu tua ma teli tonu I ate oi. O ila se ale whiwi ile nei tai ao. Pati pati o mātou lima. Ma mātou ke bese atu pe I ate oi. Ia tuma watu lo lava vi inga. Awa oe. E ono mea. E tatau ia ele vi inga al tangata lo mātou tua. We thank you for today. We give you praise. And we magnify your wonderful name. Hallelujah, Father. Just stays in his precious sacred name. Hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah, Father. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, Father, we give you praise. It's a time we are to It's a time we are to It's a
Manielo lo te me wa ba tuele tua ya te. Amele tu fata se o ao e ave se patia te ile de taia. O macho fa fe taia lo le. Fa manuina lo swaf. A wai no me te tau ya te o le tau langa vinga. Wa fi o le vinga pale o le vinga. O la vale lo macho tu. Tu mo watu ya te o lo lama vinga ne se fa va. Ai langa fa na walet. Amen. Ja, am feina a bai fu se au yo tafa. Ja, ona e fatalo fale, na tata fulfulanga ile tele. Ina e mafai ona mau pe se tai me te falo lo mai mo le upole tua mo moa. Ja, ele tau te failo fata ia tu tata ngalo ngale kalesia no sengo te tai. E sua sunga su te tai ele ngatele ave sengo fi falo lango mo tu fatua. Ja, sengo so ina mo tau faltua te a kono lima tamaita ia fa malona ngā lue fa tai ile atua tau soi fua o ma fai ona tātou o ona ma tātou mai whātas ia a wale tātou taulanga vi inga tui nā tui a te ia nei foranga la vai le tele le umi fai wha mole o lo ua whasolo nei ira le o ngā mea a tina mo le tātou wha moi o le asa tina o le mea le wha mole o lo ia ia le avano a tai au le tato ofisa no le aso malolo. Fa mulmoli ia group solo fa peona ia le group e lua. Ia vava ia o tau ta e vala ia po le ale taimi ia fa avano ina ima o tau. Ona e to tele ia tato group silena we e fa. Ai le fisiri fo lava i vahenga te tasi fa mulmoli. Ona lo fa avanoa. Ile tato fa moi mo le aso tai au group e lua tolu mal fa. Fa mulmoli vai o tau tai. Ele fen fa mala o mato to so afana o mano ato to ngoa bala o to te tai na tila fielo te tai bala ia po le ale tai e to te mafuta ma to fa po to poto ia tai ao mo lo fa lo lava o le lona lua o le fa mo mo le sa tina o ye le mana o ngota ma e fa pe tina o mala voltato e kalesia la fa pena ta penina se fonga tau mafa ile tai ao ele ole oli ele ole fiafi al tao lo no wingala ole breakfast o le so le afa iai o le so tolu le ole masina fo lo no wing o le sto na ile la sa o le mafu anga I te o to fa la vila vengiela o ta penanga mo le fa mo le so tina ia ele fa te ile sto na ile la sa o le no fo o la afa iai o le afa iai le ile chat park hotel le ile malava lele o inata to te filo iai ile ole holiday inn o ina le chat park le ai le wala le anga ya tu malava le o lo mfai ona tu fa si ele tato maftanga tina e mo mia le tos fulunga ilunga ina mfai na fa onga le potutele la vatato te filo iai matato faiti ai le taia ia ole vava ia tu o watu le fase fulutina le iai wifi groups ia tais full montupu groups ia he fo isi le fa peon na mfai ona awai ale le ia fa o mal to numero fa mol mol ina ia tato awai ai fa mol mol ole manaonga tama ia tato I fa tasi uma fio tu uma tama pita iane ia ole fa ta penal tama la to lo atu na ia fa mo ia mlana ia tam tanga ile taia atina uma pa wan me mo atu lo malo si e o atu o ia tato fi fa tasi ila ia mole fa mo ia nane ona le o tato you Sunday la le fa ye o ile afiafi pe ona masani ye Sauniga fa Britania o nane ile afiafi le lima la tato mai I tato te langolango ma se o tato va ia tu fo I matato mo le mawina se mo mitinga na mai le tu ina ia matalo le kalesia po le maftanga fa Britania se tato mo le mawai po fe wanga ia po fe fo wo ia ala fo le wo ia
Ia lono wingala e mana ia tatou mai whaatasi nā nei e la ngata tātou ti langolango ia i lātou ai tātou tui mai whaatasi male a fo i male a o ngā sosa ia mawhaia o ngolo ia e tātou te langolango ia i lātou ia mawhaia i o nā lātou tutu fo i lātou e tau a veina la ngā luenga au a u whaasolo fo i na mātua i lātou ia u whaasolo atu na mātua tele o tātou lono winga te wana i ele malosi malesi tupulanga resi tupulanga nga tu tau a veina i le ngā luenga i lea o ngā le a watu o le tau ngā watu i le mo le o le patahon e me fo i le toi moi malesi ai le watu o i le se whai ngā luenga lono winga e mo mia lava na mo al mara se whai ngā luenga amen ia anai fulfulanga na laiti au te pole na nei e te sau o le asaundi atu te kokolesa e uia o le fai i a ve fu al kokolesa na nei e se a o le tatu tapo inga whaatasi lea manai tamaiti a lono winga la au ane imisi e te o na nei ia tu whaatasi o au se pate vi ai le atua ia e le uto e tele se taimi o le upo le atua le la foi le la o le upo le atua amen amen ya vesa pati le o mateme le upo le atua au ftai vo le nei tai o ma lo si mai le sunga i la fali sunga le fali a vesa pati mo le sunga ya voi a tai mo la stalo o le o te mo le malo si vai tasa o fai pese ya mo lo nei fa savili fafo anga i mo le upo le atua le upo le atua le sui el pese o le upo le atua tu ma wale le upo le atua amen yeah fatalo fatu we would like just to greet you once again just to say that we're so grateful to have this opportunity as well especially when we have Pastor we're just recovering from some of the medical attention that he had amen so now we'll just continue with the word of God now and if you have your Bible with you turn your Bible with the book of Mark 16 and verse 14 to 20. 14 to 20. Mark 16 and verse 14 to 20. If you have your Bible, just turn your Bible in English and in Samoan. We're going to read it in Samoan. We have our Bible readers this morning, so I'm going to be very quick with you. Let's read it. Marekos fuluono sufal dusful. Mulmuliane u faali mai o ia le to tino nga fulu mo le to tasio ta oto ila to e ai. Ona awa ia to ile o ia te ila to. Ina wole tele tonu ila to, mo o loto ma. Awa wala to le tele tonu. Ia te ila to o e na I lo o ia. Ina o to mai. Fetsa le fu o ia te ila to. O atu wi o to le longi uma. Ina tala ia to le tala le tangata uma lava. O le fa tu tu ma baptisoina. E fa ola ina o ia. Ao le fa tu tu e fa salaina o ia e mulmuli atu fo ini fa ilonga e fa tu tu e tu le la tu te moni lo ingoa e tau tala la tu inga ngana fo e fitango fi la tu ingata a fai fo ila tu te inu se me oti ai la tu te le a fa ina I lava e fa e atu fo ila tu lima ilungo e mamai ma fa malo lo ina ila tu o ma vai ona fetale atu le o le ia te ila tu ona ave na ile o ia le langi ona no foi le o ye le tu tau matau o le tua ona la tu watu le matala ia tu me uma ua nga lue fa tasi le li mai la tau ma ua fa ma onia le upu I fa ilonga ua mulmuliane ai amen. If you listen to the word of God, the message for this morning remains the same message each Sunday. About the resurrection power of Jesus Christ. And now when we listen to the scripture, this is explained very well.
Le la wa fa longo il faitawino le fionga le tua. U fa tala au ili ai le melto. And now when Jesus rose from the dead, O le la wa fa penana toi soi fo mai Yesu ke viso maloti. and he appeared 3 times to his friends, Mai fa ali fa tolu ai ya na wo. but they still doubt him. Ai lo la ngona lava le masalo salo I loto. They still don't believe him, Le tali tonu. and they have a hardened heart. Mai ia ila tau le o le loto ma lo po le loto ma. And now, my first point is the Great Commission. Mai lava ile amatanga o lo fa penana ia le polo inga silisili. Because now Jesus instructed them for something that they can do. A le la wa fa tonu na ila tau Yesu ke viso. Ise me tau na la tu faya. Because in verse 15 and verse 16, say clearly about our mission. Ile fai upa su male lima su male ono o lo matua fa ta atia manino le mai ai. Le tu langa le ile polo inga silisili. O fesa le foi o ia te ila tau. O atu o tau le longi uma. Ina tala i atu le tala le lei ita ngata o malama. O le fatu atua mbaptisoina. E fa olaina o ia. A o le fatu atua. E fa salaina o ia. And this really connects to what Matthew was saying in chapter 28, verse 18 to 20 of Matthew as a reference. E matua fe so ta ile lei lava le fai upu ia. Male ta upu e luas fulu le tusia mataio. O na maliwa ne ai leo Yesu, wa fetala yatu ya te ila tau. Wa tuina mai ya te au le pule umalava i le langi ma le larolangi. O le nei, iau tau o atu e whainu umalava maso. O papa tiso atu ya te ila tau le suafo le tama. Ma le atali, ma le anganga pa ia. Iau tau a wao atu ya te ila tau, ia tau si mea ua ou whai atu ai ya te au tau. Whau ta foi, o te ya te au tau ya so umalava. E o lava i le ngata anga o le larolangi. Hallelujah. Amen. Now this is confirming what Mark was saying. O ila ile tusi le mataio. O fa penana fa manino mai ai le meo tau tala il fai evangelio mareko. Now it's about us to do what God, through our Lord Jesus Christ, said for us to do. O le la wa moli mai ai tātou le ekalesia. Le meo lo mana o Yesu ia tātou. E te tau ona tātou o e fai. Because in our mission statement have the same mission as well. Tonu o tātou misiona. O lo fa penana fa tātia mai ai le fionga le atua. Remember, we have to understand not only the Great Commission, but the mission statement of the church. Mana tua e te tau ona e malama lama le lei. Ele ngata ina e loa o le tātou miliona. Tātou misiona. Ai lofo i o le polo inga silisili le mai a Yesu Keriso. And now everybody in the church, member of the church, should memorize our mission statement. So se tangata lotu lava tonu le ekalesia ua te tau ona e tau lotoina. E tātou misiona lea. Can you say amen? Lana mai amen. Now, turn to the person next to you, and now let's memorize our mission statement. Sanga le ile tangata mai tango lo e fai tātou Let's misiona do it lea. in English. It's much easier. To go and bring people to Jesus. Wait. You know, it's like you're saying to that person, according to our mission statement. Okay? Say, No e pia lewa e fai le tātou misiona ile tangata. amen. Start off. To go. Yes, go. To go and bring people to Jesus Christ as membership in his family and to develop them to Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit, and to equip them in their ministry, in the church, in the worldwide. Mission in In the word, in order to glorify God's name. By God's name. Utoe whapopola tsala ngane se esel ni tayao. Ona e ngana ese ai le. You know, it connects to what God has called us to do. E fe so ta ile lei lama le tātou misiona ma le mea na mana o Yesu Keriso e tātou te fai. We'll not get saved just to sit in the church. E le na ona whaolaina o e te alala mai whapena i le foa. We have a mission. We have a work to do. E ai le tātou misiona ma le tātou ngana tātou te fai. And when you look around and you see the people that are hungry for God, Ai vava ai mai tilo e le ngā lala o te ngata o lo mo mia le atu. because this is where the heart of God is.
Wa tonu lava o lo ia le loto le atua mo tangata nei. for people to get saved before they die. Ina ia whaolaina mai tangata ia ai le yo whapenana o pala aua le atua. Not only within our homes and our families, Le ngata o tonu lava o tātou ainga o tātou whale. but to our friends and people that we can meet on the way. A lo iai foi ma tātou o, e te tonu tātou o iai. But there's something that, that's holding us from sharing the good news. Ai ei a mea nā tāu fiofi ei o e lo walu e whaaso atu. Le tala le leilea. Remember that the main stream of the church is evangelism. Mana tua mai oe o le vaenga leo wha evanga lia, o se vaenga tā ua leo le kalesia. And also, it's a part of our mission statement. Ma o se vaenga foi lea o le tātou misiona e peo le tātou whaitawina. Because when you listen to the book of Matthew and also Mark, it stated to go. A wā o lo wha penana whai mai ei mātai o te whai mai e whai māreko. Ua poa ina mai tātou te ho. It means that this is our duty. This is our responsibility. Mana tua mai lai oe o tātou tiu te ia ua whaatia mai le whionga le atua. E taun tātou oi whai. Our duty is not just to get saved and stay saved until you get to heaven. O tātou tiu te le ngata na on tātou whaolaina. Ai te tauna tātou oi whaolaina tangata. Ai li wala au mai le atua ia tātou. Amen? Amen? And now, because this is the power that is within the resurrection of Jesus Christ. Ia I loa ila, o le mana leo lo I te tonu, o le toi tū manu mā lo leo o Yesu Keriso. And it's given to the church. A le lau tū nātu le kālesia. But the truth is that it's so hard to share the good news. A o le mele tupu, o le matua whaawhainga tā lava no tātou ua tā lai tala le lei. Amen? Amen? We are so comfortable where we are. Wa le leia ia oe le mele te nofo ai. And you don't care about others. Ai wa le ano mai kea istangata. You're just ready to go home. Pa wa le mea na o lo saunia te anu lo le lang. Not to your home here in New Zealand, E lo whale le te nofo I nei. but your home in heaven. O lo whale lai whaatali mai le But lang. now you're being saved. A o le wai whaolaina. But God wants you to do something. Ai mana o le atu ia e tauna whai se mea. And this is to share his message. O le alu leo o e whaasoa atu le whiau lea le atu e tangata. It's the message of life. Ola, o le whiau lea o lo whapenana fia moli moli atu. It's a message of hope. O le whiau o le wha moe. And it's a message that brings life. O le wha moe lea o lo iei whiau lea whiau mai ai le ola I tangata. This is his message. O le whiau lea mai a te ia. This is the good news. O le tala le lei foi lea. And when this news is good to you, A whape e le lei le tala le ia te oe. it will be good for others as well. E le lei fo la mo nei tangata lai fia mau le tala lea. But the problem is this. A o le whaafi tāu li ale nei. This good news, O le tala le lei lea. it's not good to you. E leo o toi le lei lea ia te oe. Because when there's something good that you have, A wa a iei se me le lei ia te oe. you want people to know that good thing that you have. E te mana o e loa tangata le me le lei lea oe. If you have a good car, A whape mana ia sau ta vale. you drive around E te whapenana e whea lulua iei solo. and you want to pick anybody on the road E mana o e piki aso o stangata. because now you have a good car. Ona lu mana ia lau ta vale. But if it was a very old car, E whapela o se popu le me le you te never whea. try and show it to somebody. E le ma whaiona e fia nau nau e piki. You se don't want stangata. to share it with somebody. E te le mana o e amel tangata nei If lau you ta have a vale. new house, E fo iei so whale. you can invite it your E friends te whala au lia I lātou e o mai. because it's a good thing. A wa o se mele lei. But if it's a very old E a house, whapela o se whale tuaia. you never want your friends to come to your E place le tai tai ona e anu e a whala au lia lātou e o mai. because it's not good. A wai le mana ia. Amen? Amen. Now, coming to the Word of God, A tātou o mai lai le upo o le atua. when you learn to love the Word of God A e a o ina e te alofa I le upo o le atua. and excited about what God has said in His Ma e Word, fia fia ele mena whaia le atua mo oe. and you understand where the world is heading, Ma e malama I loa e se le matango fia. and you know that God is with you, Ana I loa o le i le atua whatasi mo and oe. you will be able to share it with anybody. Ma whaia le ia te oe na e whaasoa le me le i se stanga. But there's always a problem Ai ai lava lo na whaafi tauli. that things are holding us back. E ai ia mea na e tau fio fia oe. Turn to the person next to you and say to him or her, have you ever shared to somebody this week? E whaasoa I se stanga. Kala lea I se stanga. The good news,
This is not a bad news. O le tala lelei e lo se tala leanga. When those that seen him came back to life, resurrected, Ina o vava ai tangata i o toi tu mai Yesu mai le tunga mau. it was good news. O se tala lelei la. Why? Because now Jesus proved that Awa o leo wha mau nia ai Yesu ke riso ia i latou. death no longer rules over humanity. O le oti e le toi pu lea tangata i lo langa le nei. Death is no longer have the victory over human beings. O le oti e lo toi ia manu malo i tangata. The grave no longer have the power to hold anybody. Ia o lava i le tunga mau na te le toi mawhai o na tau fies tangata i o. Jesus proved that. O na wha mau nia mai i Yesu ke riso le mele na. It is great and good O news. se tala lelei ma o se tala sili sili ase o na lelei. But when the disciples came and told the people that were not at the tomb, Ai na o foi mai lau so o ma tau i tangata le mea na topu le tunga mau. they don't believe him. I le tali tonu lava. They don't believe the lady that went. I le whapenana tali tonu i le whiwhina le na mua It mua. wasn't good news for them. I lo se tala le leile mo lato. The reason is Le mafua anga le nei. because they haven't seen it themselves. O na lato te le iwa ai ai o lato mata le mena tupu. If you haven't seen the greatness of God in your life, A pai nava e te le iwa ai le matau tia leo le atua i lo soifua. the miracle working God in your life, Le atua whai venga le i lo soifua. the great I am that supplies all your needs, O ia lava leo le atua mai le amatanga i ngata anga na te whaia me uma te mana o iai. you will never share the good news. Why? Because it never happened to you. E le tupu le mea le aona e te le iwa ai lava le mena whaia Yesu ma oe. The reason why the disciples were not believing and they doubt the good news, Le mafua anga na le talitonu ai ma fasilingia au so le mena tupu. because they haven't seen it themselves. Ona lato te le iwa ava ai ai. Amen. Amen. Now you have to trust the power of the resurrection Christ. O le lau o te tauna e talitonu i le mana o le toe tu manu ma lo Yesu Keriso. I got just 2 points for today. E iei vaenga e lua o te fia talanoa ai a te oe. Number 1 is the Great Commission. Me mua o le polo inga silisili. And now I'm elaborating on that. O leo o whapenana talanoa ma whaamalama atu i a te oe. But the truth of this is that, there's something that holding us back. A o le meolo tupu ai I o lo iai le meolo tau fio fia I tātou. And I'm going to share with this because it's really relevant to us all. Au te fia whaaso I a te oe, ona o le mea le whapenana tutusa le iai mo tātou uma. Number 1 is fear. O le mea mua o le fefe. It's fear. O le fefe. We are fearing of what people will say. E te fefe ona o talata ngata I whai mai a oe. We are worried about what they see of us. E te popole le wa ai mai ngata I a oe. Even though you have this great news that you have. E uri ana I a te oe le tala le lei ma le polo inga The good news that you hear every Sunday and each time we have our le tala le service. lei te whaalonga sa o ai asa sa uma ma asa sa uma. And you watch it on your telephone 24 hours a day and you scroll it all the time. Ma e losu whai tu la te tilo tino I lau telefoni ma e wawa ai But ai. because we're so fearful, Ona o le tātou fefe tele. we can't really share the good news that we have. Wa le ma whai ai lava ona tātou oe whaaso. But we have an answer from the Word of God. Aulo ia le tali le fionga le tu. Listen to Ephesians 6, verse 19 to 20. E feso I ono whai pa suiva lua sifulu. Mo au foi. Ina ia tu ina mai a te au le upu ia te. Ina ia o wha ma losi ona tautala atu ma whailo atu. Le upu le tala le lei sa lilo. O le upu lava le ua nono ti ai au le sa vali. Ina ia o wha ma losi ai. Ona tautala. Pei ona te tau. Ona o tautala atu. See, this is Paul's prayer. O le te talo lea le apostolo Paulo. It says that, just pray so that I will have the words, Na nau Paulo ina ia ona maua le upu. so that I am a representative of heaven, Ina ia vea ia matangata na te whailo atu le mea o le langi. so that I will show and tell people about the power of this resurrection. Ina ia o whailo atu I te ngata le mana leo le toi tu o Yesu Keriso. Paul says that I need the words. Whai mai Paulo o te mo mia le upu. Of course you know a lot of words. Ia, I te lea upu ma mea nau e loa ma tau tala ai. Amen. We fake a color a lot. You are so gossiping about. We have so much words in our mouths. Te lea o upu e saulo fufonga. And when it comes to the good news, Ai o mai lo le tala le lei. we lack the word from the Word of God. E le tau tala o le ini au upu.
Amen. 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 But the word of God says, Paul says, I need to have the words. E whai mai Paulo o te mo mea le upu lea. And I'm praying for you to pray for me so that I have the right words to say. Ai o te talo atu ia te, o i e te talo mai atu ia. Ina ia whapenana sa upu te tau Because talai. if you do not have the right word to say, A wa ale sa o le upu te tau talai. the good news will become a bad news. O le tala le lei, o le a vea lea ma tala leanga. Because you don't have the right words to say. Ona e leo ia te oi upu sa o te tauna e tau It's not talai. about the words that you have in your mind, E leo upu ia e sau lo ma fo but just the word of God. Au upu ia mai le fionga le atua. And number two, Me lona lua. not knowing how to do so. O lo lei loa lea po le hale me te tauna e alu e whai. We want to share something, but we do not know how to do it. Wai lo loto te fia whaasoa. A te le lope whawhana whai. Because the preachers and the teachers of the word, Ona whaia onga ma wa o le upu o le atua. they make things so complicated. Wa lato whaafaiga tahina le o ina ma le alaunga ina o le upu. Sometimes they just go the whole Hebrew meaning of this word and this word. Ia e whaamatala mai winga e peru o le upu ma le upu. But the good news is very simple. Ai whatato le tala le lei o le mele o tato lo mai a Paulo. It's just a simple message. O le whaingofia ia o lana whiau. Jesus came from heaven and became a man. Sau Iesu ke riso mai le langi a veo ia ma tangata. He went to the cross and died for our sins. Alu lunga na sa tauro ma liu mo e maa. Buried for 3 days and he rose again. Whapenana tanu mia e tolu aso te tu mai. And now he is in heaven on the right side of God. O le ua fio i le langi le tu tama tau le tama. And one day he will return. A i le aso e whapenana to e fio mai ai. Those are few words, but those are powerful words. Oni upu ia na tau tara au le matua ma tau tia o le mana upu ia. You don't have to make a big launga. You don't need to bring a big sermon. You don't have to be a pastor or a preacher. E te le na ia a veo au ma se whai au po se whai launga. God will give you the words in your mouth if you are willing to go. E tu e le tua upu i lo whafonga pe ai whaapete nau tau le whai. Amen? Amen. Because this message of good news has to go out from you. Wa o le whiau le o le tala le lei e tau na alu ese mai atu o e se stangata. If a woman carries a baby A whaapea o lo tau avehina e se tina se pepe. and now she's so proud of the baby, Wa matuami mi ta ma fia le tina i lana pepe. and the doctor says she's a very healthy baby or he's a very healthy baby, Pe mele fo mai e ese le soifua malolo ina o lau pepe. and then after 9 months the baby is still in the tummy, Na wa uma leiva masina o lo iai ale pepe le manama. and then 14 months the baby, it was a good news, but now it's becoming a bad news. Why? The baby is not coming again, it's coming, on earth. Fulfa masina sa ave o tala le lei ale wa fulfa masina o le ale i sau le pepe le lalolangi. Going to 21 months, the baby is still in the tummy. Ia wa o atu luasu tasi masina o la ale i sau le pepe. But the good news is not coming out. A le tala le lei o le ale i sau i fafo. We have a good news that we carry with us every day, O lo ia i tātou le tala le lei o lo tātou tau aveina i aso uma. but we never let it out so that people will be blessed. Ai lo mawhaina tātou whaaso atu i tangata o lo mo mia. We still carry it with us, O lo tātou tau aveina lava. but it stays in us A o le nofo i te tongu ia i tātou. because we haven't had the revelation Ona e lo ia i tātou se whaalinga. of who we are in Christ, O ai tātou ia keriso. the powerful living Christ, Le mana o le toi tu o te keriso ia i tātou. so that we will have no fear, but know what to do. Ina ia awana ia te oile fefe. Ma le lei loa lea ona whai o se mea. Number two, we're being proudful and also being prideful. 2 words, being proudful and be prideful. O lo mita ia mani mea leo le ola wha maualunga. Amen. Whaualunga. Some Christians, they say that this is not for us to do. Isa keu siano whai me lātou tala. E le whai a tātou mea ia. That's a duty of the pastor. Mea nā whai whai whai. They're so, they don't care. E iai lātou lea nganga ngau le kea. It's not theirs to do. E le o se mea lea lātou e whai. It's part of the evangelism team. E le te tauna alu le vaenga le whai evangelia. The 12 disciples that turned the world upside down. O
le mitamitanga ma le faualunga le au whapenana liu ai le larolangi i lunga malala. They were not from an evangelism team. Ele ia vea i lātou matangata o wha evangelia. They were being converted Whapenana na fesuia ina ma and liua. believe in Jesus Christ Matali tonu ia Yesu Keriso. and the mission of the good news. Ma le tala le lei po le misiona le tala le lei le Yesu Keriso. Not only that, we're being fearful, but we not know what to do. But sometimes, we're so proudful of who we are. Le ngata o le tātou fefefe ma le tātou lei loa o le mea tātou ne whaia. A le mea le whaualunga ma le mita valeo tātou loto. Listen to to Luke 5, one more. Oh. Luka e lima le whaiupo e luiva tol sifuru. Au Farisai o ma lātou tusi upu a lātou mui i ona so wa whape atu. Se ale mea tau te ai ma whinu ai whaatasi ma tangata au la fonga mai wangsala. Wa tali atu Yesu ia te i lātou. O e malolo e le au ngā iai le fō mai, na o e mamai. O te le sau e wala au ie wa mio tonu, au e wangsala, ina ia lātou salamo. These are the words from the people that they know about God, but they don't understand about God. Mai ngutu o tangata lātou te iloa na tua. The Pharisees say, why are your master, having dinner with the sinful people? Mai manatu au Farisai o la me wanga whapenana ai whaatasi e Yesu ma tangatanga sala. These religious people, they understand about God, O tangata ia matua malama le le tua. but they don't care about people. Ai le ano ma le kea I mea le tua. And Jesus says, I came so that a physician will not come to somebody that is well, but come to someone that is sick. Ai whai mai e Yesu te le sau malolo na o sau mo e mamai. And he said that I came so that the sinful people will be repentant. O sau na ia whapenana skala mo tangata ma ia lātou wanga sala. It's so good to learn to love people. Ele lei tele le tātou wao ina ia tātou walo lofo I tangata. Not only that, we have to get rid of our fear and understand about God, get rid of being proudful, but also we need to be interested in things of God. I tau whai na tātou fia I mea le tua. We have to be interested. E te tau na ilo oli malo fia ne I mea le tua. Amen. If you're very interested to go to the McDonald's, A whapeo o tangata fia ai man McDonald's. not only for the burger, but just for the ice cream, Ele ngata o le perka e te fia fo I laskuli. because that's the only thing that you can afford, Wa pawa na le mea te whai na e whatau. you will still go to the E McDonald's te alua I McDonald's. because you love the McDonald's ice cream, Ona te fia te le laskuli mi o le because McDonald's. you're interested in their ice cream. Wa e fia I laskuli mi lea. The reason why we cannot share the word of God, Le mafu anga le mawhai ona e whaasola upo le tua. because we're not interested. Ona le te le fia I ai. Amen. 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 You don't even read the word of God. E te le whaitaua le upo You le don't tua. study the word of God. E te le suea le upo le tua. You just want to be yourself. Te fia o le mena o e ai. The only time that you feel God was the day that you received God in your heart. Pau o le aso na e fefe ai ma e mataua I le atua o le aso na e talia ai le atua. And even until now, you sort of trying and feel Him again. E o lewa taimi nei o lo whapenana ia ulangona ia. It's like God is being far away from you. E peia ua mamawa le atua ma oe. When you're sick, you said that healing is not applicable E nowadays. sa ili whamalolonga wha mai. E le ko iai sa whamalolonga yaso ngai. When miracles happen, you don't believe what's that's all about. It says it's just happened. E te tupu wawenga e wha mai o le a ngā ia. E le You're koe not tupu mea interested te- about the things of God. Wa e le koe fia I mea le atua. Amen. Amen. You're more interested where you're interested at. E fia I mea ke fia I ai. You're so interested with your Facebook, your Twitter, everything that you're interested, but not the word of God. E fia I le pusi o fōlinga o le... Amen. Amen. When was the last time that you're interested in the word of God, that almost the first thing that you think about is the word of God? When was that? La laso mulu na e mawhau whapena e te fia I le upu le atu. Not only that people will see you reading, but wherever you go, the word of God just repeating in your heart, repeating in your mind, knowing the word of God. Pray in the Spirit. Pray to God. Amen. Le ngate te whaitau ai, te alo lau ta vale, te whaalongolongo ai, te talo I ngana esa I taimi uma. When was the last time that we're so interesting about prayers, and then slowly it fades away?
La se stai muli na e fia I te talo. When was the last time you were interested about the things of God? Wa te muli ia na e fia I mea. And a lot of times, even when you come to church, it doesn't change anything. E o lo sau le lotu ele ai ase me o suia. Your life will stays the same. E tu mau ala so fuanga le mea. Because if you're not interested about the things of God, Awa a ele fia I mea le tu. you're just wasting your time sitting in the church. O le matua fa mau lo taimi e ve vela. Even when you listen to a sermon 40 minutes, you will never have anything in your heart or your mind, and nothing will change in your life. Tu salava pe te fa longo le fast full minuto le umela unga fa fa. You might say and you might think that you have everything. Fa penana e ai mea o tu tu se pa wai lau vai. You might know in your heart that the things that you have, it's your strength, it's your mind, and this is your efforts. O mea o manatu o lo la mai o lo la ta mai. O mea o e fa. We can't see the change in our children. E te lau vai se suinga I lau fa now. We can't see the change in our E families. te lau vai se suinga I lau vai. And we're stuck there Matato mamau I fa pena. because we're so interested in what's going on and our problems, Awa o tato fia le mea o lo tato wala ai ma mea o lo tato and hui. never have the time to interested to find the answer. Awa le aiso fia te sa ili ne mea ma wai le tali. The answer is not from the internet. Ele maua mai The answer is in the Word of God. ele maua mai penga ta failangi. Maua mai lunga. Get interested in the Word. Ile upu le ale tu. People are dying of the Word. Te ele tangata o matua fe o te le aisa upu. Even now, people are being killed because of the Word. E o foi tangata o fasi o tia ono le mana le upu le. Honestly, even now, in the Islam world, they're killing the Christian that interested in the Word. Ile atu no fa isalama lo atu fasi o tia tangata ono fia le upu. But look at us. Ai mai a tatou. We have the Word. Ole ia tatou le upu. And we're so comfortable where we are. Awa e fia le mena te no no. These people are dying because of the Word. Tangata ia o fe oti ono le mau le upu. They love the Word. E fia le upu. They're interested about the Word of E God. fia fai tau le upu le. They see the power of the change. Tu vava ai suinga le upu le. Because God's power is real. Awa mana le upu le tua e moni. Because the resurrection power is for the Christian to go. Awa le mana tu manu malo Yesu Kristo u fa penana tu na mai. When we know who we are, Ataku mala malama ya we tatou. will be able to go without fear, Ona tatou wole au no so tatou fe. without doubt in our hearts, Malele masalo salo yo tatou. or not even being proudful of who we are and what we have. Well, tu le to Yesu manatu fa lunga pe mita ono ni mewa tai But tatou. we will be interested in the things of God. Ai o tatou fia I mewa fa le tua yo tatou wola. When you have a new car, a new house, or whatever you have in this life, Awa e moa se fale fou se ta vale fou po ni mea fou le o langa le nei. and not interested in the things of God, Ma wa ele fia I mea le tua. these things are temporarily. O mea na o mea ngata mai. This thing won't last. Ele fai ele ise umi ele ise ola. But God is the everlasting life. A o le tua o ia ola mai le. We have to be interested with the things of God. E ma mea lo fia I mea le tua. Whether you like it or not, this is my responsibility. Le te fia ai pe te mana o ia o lo tiu te le fai. So that you can get back where you were. Ina ia fa penana au ne le lo le mea lo e ai. Because you have to share the good news that it's in you. Ai te tauna au sala tala le o lo te taunu ia te ai. But we need the power of the resurrection. Ai tatou te mana o mea le mana o le toi tu mana Amen. My prayer today, o la te talo le aso le nei. when you go home today, E alu lo a inga le aso le nei. you're interested for the things of God will get back to you. O la fa penana fto e fa foi sia lo fia I mea le atua. Not only that you're so interested, Ele ngata wa matua e fia te le. but it's come out of you. O fa penana atangia masanga I fa fo mai atua. And you start sharing the power that is in the Word. Mai a mata leona e fa so le mana leo le upo le atua lo. Because God is real. Awa e moni le atua. If Jesus resurrected from the dead, A faina toi tu mai Yesu Kristo mai le oti. He is here right now. Lo ai o ia le taimi lava nei. Whatever your need O is, le lava lo mana ona o ia. He is the one that brings it to you. O ia lea na te avatua ia te oe le tali. And the other problem now we have, O le si whaafita uli o ia I tanto. we'll be listening to false teaching. O lou wha longo le ia o onga se se. You're listening to the wrong Se doctrines. se o onga te wha longo ia.
You listening to people that they say, what they hear, and never from the Word of God. E te whaalongolongo I tangata I o lātou lava manatu ma upe tautala I ma mea lātou te whaalongo malango nei lātou. People are destroyed because they listen to the wrong people. Whaaleanga ina le tele o tangata ono le whaalongo I tangata se. There's a lot of rubbish on the internet. Tele la pisi lai lungo o penga te whailangi. And some of the Christians, they swallowed it. Tele o Kristiano wa lātou wholoa nei a Because the enemy used it as a bait. Wa o whaanga ina le tia Apollo se mai lei. So that you won't get to the blessing that God promised. Ina ia e ona e o I wholawhanga ma whaamanuianga le atua na whola ma ore. Because God's promises is the yes, amen, and the hallelujah. Wa o wholawhanga le atua yo mene le hallelujah. When God blesses you, you will never say, oh no, oh no. A whaamanuia le atua ia te oe le whai mai ai. You will say, amen, hallelujah, praise the Lord. Wa lau taku whai mai amene, hallelujah, vi ia le li. Because now you see that it is real. Wa lewa e ai moni lava. Hallelujah. Now, the last part, O le vaenga muli le. it's about the resurrection hope. O le whaamoemoe o lo le toitu o Yesu. The resurrection hope. O le whaamoe o lo I le toi tu o Yesu Keriso. There are two things that I want you to understand. E lua mea ia o te mana ia te oie malama ia. It's hope and wish. O le whaamoe ma moonga. They're two different things. E lua mea ia ese uma. Wish says, I hope this thing will happen. O moonga o lo manatu ma ue a whai e tupu le mele nei. Wishful thinking says, I hope God answers. O moonga whai mai o te manatu e tali mai lava le atu. I hope this will turn out right, good. I ei lo whaamoe o mea ia o le atu lai mai o le alelei. That's a different from hope. O le se senga lea mai le whaamoe. Hope is a secured mental assent. It's secure. It's solid. It's confirmed. God will do it. O le whaamoe o iei le mauti noa ua matua mausali ma ua e tali tonu e whaia e le atua. That's hope. O le whaamoe le na. We have our hope in Christ. O lo iei le tātou whaamoe ia Keriso. Our theme for this year, O le tātou au tūle nei tausanga. that Christ in you, O le Keriso o lo I te tonu ia te oe. the hope of glory. O le whaamoe le I le manuia. There are two ways, not only that the glory in the future, but the Christ in you. E lua mea e le ngata o le whaamoe le manuia a o le Keriso o lo I te tonu ia. The Christ in you means now. O le Keriso I te tonu ia te oe o le taimile nei. The hope for the glory is tomorrow and it's to come. O le whaamoe le manuia o lono winga o le tautala I le aso So the atai au. answer to our lives, So o le tali o tātou wola, it's not only today, e le mo na o le taimile because nei. Christ is in us, Awa o Keriso lo I te tonu ia I tātou. but also for tomorrow as well. Ai whapenana a fie fo I mātai au malulu manai. Because our hope in Jesus that's in us Awa o le tātou whaamoe a Keriso. confirms a good life, O whapenana whaamaunia mai ai e iei le soifua manuia. confirms our healing, E whaamaunia mai ai e iei le tātou whaamalolonga. confirms our deliverance, Whaamaunia mai ai le tātou whaasaulotonga. confirms our E peace, whaamoe mai ai o lo iei le file. confirms our joy, Whapenana whaamaunia le oli o le nganga ia. confirms that we are being blessed, Whapenana whaamaunia mai ai. Wa tātou whaamaunia ina. because it's not here just now, Wa tātou iei e leo nao nei. but also for tomorrow as well. A lo iei man whaamoe a tai au. If you don't feel well today, A whai e te reo langona le lei le taimile nei. if you're not feeling that you're being set free today, E te leo langona o whaasau loto i le asu le you nei. have hope for tomorrow. O iei le whaamoe mo tai au. Because your healing can be instantly, that's a miracle. Wa o le whaamalolonga e mawhaina tupu nei lava. E mawhaina veo se whavenga. But healing also began gradually healing. A o le whaamalolonga e whapenana au au i mai lava. Hallelujah. Hallelujah. So now there is hope in the resurrection. O lo iei la le whaamoe le toi tu.
It's not just a mental assent or just a mental idea or thought. E wale na ni mafaufaunga po ni manatu na tunga whaalitanga. It is a reality. Ole mea moni o la tupu. This is not for something good to hear. Ele na se mea na ele whaalongo iai. This is the truth about who God is. Ole moni le ole upo le tua le tatu te whaalongo longo. Hallelujah. Amen. If you are lacking anything in your life, Eni mea ngao ai oi leo langa le. not just only money, Ele ngata o nao le tupe. but if you lack of joy, A whapele se oli oli. if you lack of peace, A whaile se file mu. if you lack of everything emotionally, mentally, physically, spiritually, Wa matua whaanga ina ma le aise mea. there is hope O lo iai le whamamai. because Jesus is in you. Awa keriso lo te tonu ia te oe. You don't have to walk around with a face almost to the ground. Ele te tau whailo me o fōlinga ma sa vali vali pele. Just pick yourself up and look up to heaven where God is. Na lo tau tina lo po le tua ma vai le tua le. But the deliverer is in O you. lo iai le wha sa loto ia te oe te tonu ia te oe. The Savior is in O you. lo whaala lo fio i te tonu ia te The oe. supplier is in O you. le na te au maya me le wala o lo He te will tonu take ia te away oe. the fear, the doubt, and unbelief in our lives. O mea lava te maso salo mai ma whamolunga i lo langa nei. There is good news I want to tell you. O iai lava le tala le lei tau watu ia te oe. Whatever we come short of, O a lava mea e le ma whai ona tātou ho o ma tātou le maua leo langa le nei. the grace of God O le alofa tu noa le atua. reaches down and covers our failure. Na o mai o tātou tangata ma whapenana whawhawina ai mea uma na tātou le ma whai ona whaia. No matter what happened to us. Lea whaina po a lama mea na tutupu ia i tātou. In verse 14 of Mark 16, I le whai upa sifuru whaal, o le marekwa sifuru ono. lai whalonglongo ia whetawina whamanmole. Mulimuli ane ua whaali mai o ia i le toa tino ngā fulu ma le toa tasi o tā oto i la tau e ai. O na o ai atu lea o ia i ate i la tau ina ua le whaatua tua i la tau. Ma ua loto maa. A wā ua la tau le tali tonu i ate i la tau. O e nei loa o ia ina ua toi tu mai. Now, even Jesus shows to them, but they were unbelief. O lea lau tātou wawa ai ai o lava ia Yesu na whaalia i lātou. Ai lea tali tonu lava. Not only that they unbelief, but their hardness of the heart. Ele ngata o le lea tali tonu a le ma a o loto. Because they believe it's not him that raised from the dead. Wa lātou te le tali tonu o Yesu Keriso le wa toi tu mai loti ma le tunga mau. Listen what Jesus said to them. Whaalongo lai le mena whai ai Yesu ia i lātou. If it was me, Ana whaapea o au lea. I will bully and also okengia the team. I will just call them and talk to them about their unbelief. That's the way I will do it. Well, I want to my friend tell no ai lato. But Jesus didn't look at their fault. Ele va ai Yesu i lo lato se. They didn't look at their unbelief. Ele va ai Yesu le tel tonu le au so. Jesus didn't look at their hardened hearts. Ele tilo ai Yesu le ma a o lato loto. They look at something else. Na fa penana lato va ai me ese. Not only that, he instructed them, Ele ngata na fa penana va ai Yesu Keriso i mena lato fai. but he rebuked them at the same time. Ana ia o ai fo i lato le taimi lava le. And then he count on them. Ma ia fa penana toi fai atu ia i lato. And this is what he said. O upula ia na fetala ia tu ai. Now, even though that your hardened hearts, E u lava ile ma a o to loto. unbelief, Le tali tonu. and very doubtful of who I am. Ma le ola masolo salo i le tali tonu ia te au lea. But he said, now go ye unto all the world and preach the good news to every creature. Ole nei ia o tau atu le lalo langi uma. Matala i atu le tala le lei tangata umalava. Not because we failed somewhere in our lives, Ele ngata u fa le tonu. that God will not give you another chance. Ele fa pe u fa penale ava tua ia le tua sisi ava no mo. Not because we never witnessed or even shared the good news, for the last 2 or 3 years. I u lava le tatu le mo le mau matata la i atu Yesu i le lua tolu tau sa. God will still count on you. O lo fa penana i ai lava le tua mai tatou. He never looked at the faults of his disciples, Ele i vava ai le se o le au so. but he looked further than that. Na ia vava ai atu i mea na se o mai lana va. He said, now you can go now. Le lau fai mai le aso le nei i o tau o nei lo.
Because the grace of God covers our shortcomings. Awa o le alofa tu no leo le tua na wha pale pale I mea uma tātou te vai. No matter how far we are from Him, Lu vava ai le mea na tātou ma mau mai ai mai. the grace of God is more than E enough. sili atu ma te le alofa tu no le tua. He trusted you E nā te tali tonu ina oe. to continue with what He has called you to. Ina I e wha wawina le mea na wala au le tua ia te oe te alu whai. Not even to the deepest sin that we commit, E o lava I le anga sala lo loto na tātou whaia. or even deny the facts that He is alive and well. Po le tātou te ena o le mea na wha penana soi fua mai He Yesu will never Keriso. look at our faults, E le I vava ai lava wha pena Yesu o tātou but His grace is good enough a o lona alofa tu noa wa lava le to matatoe. carry us E wha penana tau ave ai tātou. to commit the commission that He has given us. Ina ia wha penana tātou o e whaia le misiona o tuina mai ai tātou. Number two, the world is dead. O le mea lona lua o le lalo langi o lo iai le oti. There's spiritually dead world that we're facing. O wha penana tātou vava ai se lalo langi o lo iai le oti wha le anganga. Governments are so corrupted. Whainga malo wa matua tele mea pio pio. Organization so corrupted. Wha lamta tonga o wha penana a fia o mai whainga Families are divided. Wha penana vai vai ina a inga. The enemy is coming strong to families. Wa matua sau lava I le malosil ti apolo I a inga. We need a savior. Mo tātou mo o mia se whaola. We need to carry the savior E mai mo o mia le tātou tau ave ina o le whaola. and bring it to the dead world Ma tātou avatu I le lalo langi whioti o lo iai. so that somebody will get saved and see the light of God. Ina ia whaola ina mai le nā tangata oti. Ma le malama lama leo le atua. Because in verse 15 and verse 16 says, now you go to all, go, just go, E whai mai ia tau atu. to all the world and preach the good news Ia tau atu le lalo langi uma. Ma tala I atu le tala le lei. to every creature. I tangata umalama. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. That means your family, your workplace, your school, you need to learn about how to share your faith with others. E mo mia le au ina oe ni wha penana wha so atu le tala lei lei lau a inga. Lau ngā luenga. I lau a onga. And then in verse 16 it says, and then those that believe, baptize them Wa le whai mai o le wha atua e papatisoina. so that they shall be saved. Ina ia mwhai o le whaola ina I lātou. We can't win the whole world, E le mwhai o na tātou manu malo ina le lalo langi uma. but some will listen to you. Ai ai lava si tangata e wha penana whalongo. You don't have to preach. They're studying your life I le mo mea o matua e la unga ina se whi ate le lau soifua. because that's a Christ in you revealed in the way you live. A wā le keriso le I lo wha penana soifua I te tonu ia te oe. E atangia mai le ia oe. It's all about the one in us. E wha te tau lava I le keriso le o lo soifua I te tonu ia I tātou. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Got a few more points. Number 3, we're not fighting alone. We're not here by ourselves. Tātou te leo tau ina le tau ana o tātou. Verse 17 and 18, it says that. And these signs, when we go, signs will follow. Not only that, it will follow, but it says that, in my name. It's not with the name of a pastor E leo se ngō se whaiwhi au. O le ngō Yesu Keriso. or the name of our church. O se ngō se ekalesia. If you listen to other people that are walking in witness, they witness about their church. Ai whaaloko is tangata mai moli mau. E moli mau I latu ekalesia. This is not what Jesus says. E leo le mea nā le whai mai Yesu I. Jesus said, in my name. Pe mai Yesu Keriso I lo ingoa. So when we go, A tātou wō. he said that in my name, there will be happenings. Pe mai a tātou wō I lo ingoa e iai mea te tupu. It says that you will cast out devils. Pe mai whapenana e te tuli ina te You will speak with new tongues. e te tau tala I ngā ngana whau. It says that
When you take up serpents, Whai mai e tango i le ngata. doing deadly things, E whape e o fo i se inu mia o se vai o ona. it shall not hurt you. E le a whaina i lava oe. And never mind, if you lay hands on the sick, Mai a e wha e o lima i lono e mamai. they shall be healed. E te tau na wha maloloina. Why? Ai sea. Because it's not your hands. Wa e le o lima. It's the hands of the one that is inside of you. O a ao leo lo o fio i te tonu ia te oe. Your hands are his. O lima ia o mea ia. Because his power is yours. A wa o le mana leo o tui na mai ia te oe. Because he's going with you. A wa o lo o alo ia wha atasi ma oe. But if we sit and never go, A wha pēo na o lo nofo e te lea. you will never see the sign. E te lewa ai lava i whai longa nei. The problem with others, they're looking for O le signs. telo tangata e wa ai whai longa. Signs won't come E le te taina o mai whai longa. until we go. Se i o le tātou o. And Jesus will prove it Au nia le suke that he's with us Iai tātou. because of the signs. Ona o whai longa nei. You cast out E devils, te tuli te moni. you know, you won't be hurt, E te lea whaina. and you will lay hands on the sick. Whae e ua au i tangata mamai. You will be protected E wha penana pui pui e whai oe. because he's with you. Awa o yo iai o ia moe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That's good news. O le tala le leile na. No matter where you go, Ele na e whaina po whele me te alu iai. because he's with you. Awa o le iai whatasi o ia moe. It doesn't matter what the situation looks, Ele a whaina po le alisi o sio manga ma le o langa lai iai. because he's with you. Awa iai ale atua moe. No matter what coming your way, Po alama me angai mai lo wala. because he's with you. Lo iai le atua moe. No matter what people will say to your face, Le a whaina po atala tangata whai atu yo mata. because he's with you. O lo iai o ia moe. It doesn't matter when you're hungry, anybody will love you, Le a whaina pe te whiaia o tangata ia oe. because he's with you. Awa iai le atua As whatasi moe. long as you have him, Ai, te ia longa nanga nā lo iai pe o ia moe. you have everything that is needed in this Iai mea life. uma lava o lo e mo mia i leo langa o le Because your future is being confirmed Awa lo lo manai wa wha maunia. because of our hope in the glory that is to O le come. wha moe moe le manuia o ke riso le. That's where we're going to face him face to face. E le aso tātou te wā ai ai a te ia. Because our hope in him is not only now, Awa tātou wha moe moe a te ia le ngata nao nei. but also in the future. A lo iai fo i mo le lumanai. If you are in hot water right now, A wha peo lo e nofo i lunga o se vai vevela. if you are, almost drowned with debt, A wha peo lo toi titi e mā ngoto telo ai tala. let me tell you good news. Ta watu le tala moni ma le tala le leile nei. The power that is inside of you O le mana lo i te tonu iai tātou. will revive you to see the tomorrow that has been promised. Ola mai oe wha penana e wa ai le aso a tai au. Because we need the dead things to come alive. A wata te mo mia me o whioti e toi whatutu mai lewa. If your love for him is dead, A wha peo lo alofa i le atua wati. get back to the life of the resurrected Toi wha Christ. foi mai le alofa na i le mana o le toi tu Jesu Karisto. If you're struggling in your A finance, wha peo lo e ui ni whaina tai tu langa tau tupe. get back to the resurrection power. Toi foi le mana o le toi tu Jesu Karisto. If you have enemies in your home and your family and your life, A wha peo e ni fili lo o lo the power of the resurrected Christ O le mana o le toi tu e te toi is wā more mai. than anything E that can sili atu handle i it. me uma e te manatu iai. This power is so great. O le mana lea lo ia te oe. Not even the enemy or devil from hell E le mawhai o le te moli po le fili ma will be able to stand in the power of the O le resurrected tu mai Christ. le mana lea o le toi tu Jesu Karisto. Even the devil that is stronger than what you think, Whapelava le malosi o te apole manatu le sili atu the ia te. power that is inside of you, O le mana o le te tonu ia te oe. it's more than anything. E sili atu i sesi la It will destroy the hell. E in your whapelava life. ia whaleanga ina le mana lea i lo toi fua. It will bring back the joy that you had once. E whapelava ia te whawhai mo le oli le ia te oe. Because the resurrection is for the dead. A wā le mana o toi tu e mo oe sulu nei. Because without the dead, there is no A resurrection. wā ale eisi oti e le mawhaina Jesu toi But tu. without the power of God, there is no resurrection. Ale eisi mana le tu e le eisi toi tu. And that power is not in heaven. A le mana na e lo toi It's right here on earth. O lo iai le lalolangi And it's nei. right inside of O you. lo i te tonu ia te oe. Because the greater one is in E you. sili le i te tonu ia te It's oe. greater than the one that is in the E sili world. atu le o le lalolangi. Because you have him. A wā o lo ia te oe. Hallelujah. We're not fighting alone. E te leo tauina le tau na oe.
trust God. Wha moi le tua. Because the good news is no longer out there. Wa le tala le lei e lo toi oi fa. It's in us. O lo to tonu ai tato. And we carry the good news. Ai tato tau aveina le tala le lei. When you go home today, Ai alu lo wa inga le aso nei. when you came this morning, things are not looking good. E saule tai ao lo tulanga le lei mai lo wa. Remember the resurrection hope in Christ. Ana tua le mana o le tu ma le fa moi le mana o le tua. That you will be able to say to your circumstances, Fa penana ia ma fai le toi fa sau ina lo se o manga. I bring something with me today. No sau ma se me ia tau le aso nei. I bring something to our home today. No sau ma se me le lei to tonu ia tau. I want to bring life again into this home. O te mana e toi au mai le ala lei to tonu lo wa ina. We're not going to be slave to what happened, O te le toi avea ma polonga i nisi tangata. because that is not our God is. Wa ele o le tua le nā tātou te au. But I bring him with me to our home, Au te mai o ia fa tasi mai. so that the joy of God will once again roll in our Au home, mai le oli oli le fa bumui lo wa ina. so that we can bring the joy of God, Ina ia te au mai le oli oli o le tua. so that we can live according to his word, Fa penana tātou whewala i tusa and know that we know without any doubt in our hearts Ia tātou loma tātou mauti noa le tu Iaisa masalo sali o tātou lota. that there is hope in the resurrected power. Oi le ma. There is still hope. O lo ia i le wha moi moi. There was no hope for the disciples, Iaisa wha moi moi la so. but Jesus have hope on them. Ana ia i le wha moi moi. He passed looking the faults Na ia vava ai atu ma le ova i o lātou se se. and the shortcomings, but Jesus see something in them that they haven't seen. Ai Iesu ke viso i se mea o ia i lātou. You might never see what you have, Ele moni ele mwhauna eva ai se mea o ia te oi. but only Jesus knows that. Ai Iesu ke viso. And you will be able Ona eva ai lema e mawhai. to carry the message, Ave i le whea. because in verse 20 Wa le whai upo i lua sifuru. it says, and they went forth. They preach the Lord's working with them, confirming the word with signs that they follow. They didn't wait for the signs. Ele wha ilonga. They went. Na la asia lo mao. As they went, Au la something happened. When they went, they were not going alone. lātou te iloa ele i ona o lātou. Because it says here, as they preached everywhere, the Lord was working with them. Wa lo au le upu. Pai mai na iai whaatasi le ua mai lātou. You might be struggling all the way. I ei ni mea ma whai ona e ui ai ni whai ngata. You might think there's no hope. Whai na e whai mai. You might say that you fail. Pai mai ua wha. Ele to iai se mea ma whai na e whai a. But you forgot one thing. Le mea o lo e wha penana e ngalo i ate oi. God is doing his work in him. Lea o lo ngā lue pea o ia. Why? Ai sea. Because he is the one that started the good work in you. Wa i ai ama taina le ngā luenga le lei lei tonu. He will never leave you alone Nā te le tu ua lava oe nā oe. until that good thing has been completed. Ina penana o le aso e wha tau nuu ai le tala le lei lea ma le mea le lei lei ate oi. And that word will still continue in your heart and in your lives. E mea o lo wha penana wha awau pea ma te tupu i o tātou o langa. Because now, not only the Lord was working with them, but it confirms the truth about the word of God. Le ngā lue wha tasi o ia mai lātou. Au wha mauni ai le moni leo le upu lea a le tua ia i lātou. It's all about God. O mea umalawa e wha te tau mo le tua. Whatever you have, Alava mea umo i ate oi. because of his grace and his love to you. Ona o le alofa tu noa lea ma le alofa o le tua i ate oi. Whatever we've been promised from the word of God, O alava mea ua fola fola mai e le upu o le tua. he confirms from his word, Na ia wha maunia mai i lana upu. because you will see signs. A wana ia vava ai e iai wha i longa. Now and then, you can't really see it now. E lau tātou vava ai ma tātou. Just like a pregnant woman. Pei lava o le whawhine. First month, it's happening, Pena la tupu le mea nei. but there's no sign. Ai le eise wha i longa. 2 months, 3 months, there's no sign.
Lua masina, tolu masina, te leo vai atu lama. But for a month, there starts to be a sign. Ai vai atu leo wa amata na iei mea o te tupu mai. Whatever God has been promising to you, Wa lama mea na fola fola o ia te oe. an answer for your children and for your finance, O le tau whanau mo lo ainga. your life and your calling. Lo soifua You haven't seen the sign yet, e te lei but the words that God is working. Oni o le upu le atua o lo, iei le atua whaataki mo oe. He's working with us, Whapenana ngā lua whaataki ia mai tātou. with our doubts and with our shortcomings. He's still working along us. Iwi lama i tātou masa ma mea tātou te awha ai nai. O lo iei pēr whaataki o ia mai Because tātou. God is a faithful God. Le atua o ia o le atua. He never leave you, nor Le forsake mawhai lava us. na ia tuua na te letu lava ina lava i tātou. Because this is the end of the Great Commission. Wa o le whaai unga lea o le polo inga silisi. He says that I'm going to be with you till the end of the world. Mai o te iai whaatasi ma o tau se i o le ngata. As we're heading to the end of everything, Lo tātou wa ngai atu i le whaai wina o mea uma. you see the wars, the earthquakes, everything that's sort of collapsing. Te leo mea e whaalongo iai tala o tau o mafui e ma mea. It seems that there is God that cares for us. Iai lo iai se atua o lo whapenana alo. But the good news, He's still working. O lo e loa ai o lo ngā lue pe o ia mo i tātou. If there's anything in your life that you need just to open up and let God work on that, Iai se mea o whapenana e ui ai le taimile nei. Tala lo loto ia te ia ma whaina whaia just le. trust God. Le tonu i le atua. Can we upstand? Tātou tūla i mai. Hallelujah, we love you, Lord. Can we come close, Famon Molia? Just leave where you are. Ala watu tātou e kale sia ngai mai. Hallelujah, Father. Tūle mea nea te alala ai. Ngai mai luma. Just come together. We've got a few more minutes. Tūlono fua ai. Few more minutes. It's more than enough. Le lofa A mai. moment with God is more than 10,000 years. Lo tai mai le. Because a moment with God will give you the answer Lo tai mea ave le atua. that you've been waiting for life. E mana o le atua e mai o Oh, mai. Mama, shio lo koto, no. We're going to do a prayer. We'll pray together. Just come. Just come. Just bring what you have in your heart. Talo lo ai. Talo le mea nai lo. Let Him continue working that issue. Mea nai. Oh, hallelujah, Father. I worship you. Yele ke mama baba shio lo koto. You are here, working in this place. Ai tula yo na luma. Tell no atua ia te. Hallelujah, Father, we thank you. Oh, mama baba shio lo mama. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I Hallelujah. worship you. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Faleo lava. Reo lo loto, faleo atu ia te yalo ya yo ya nene. Miracle Hallelujah, Father. promise keeper. Just voice out what you have in your heart. Darkness, God is my able to do God, it for you. that is who you are. Hallelujah. Oh, we give you praise. Hallelujah, Father. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Just pray where you are. Because He is here. Yes, He's touching you. He's answering that prayer. But you need to have a heart of faith. Trust God. I worship you. Never have doubts or unbelief in your heart.
le tua ya tau. Wala ngona ia lo leo wa lo fa puna fale osi. God hears your voice because your voice is out with faith. Just have that heart of faith. Get rid of the doubt and unbelief in your hearts. And knowing that He's here. Because when He promised, He fulfills it. Because He is the living God. Hallelujah. Hallelujah, Father, we thank you. Light in the darkness, Sauniga ia fail tato salo. Asio au ya te o ne masausa. What tali le to God has answered your prayer. And God is working with you until it's completed. Because He is the one that promised. And He's the one that fulfills it. Now let's just raise our hands. Just follow this simple prayer. They say, Father God, I lift my hands. I surrender my life. I give it all to you. I trust you. I believe you. And I know that I know that you have answered my prayer. My cry today will be just for you. Saying to you, you are my helper. You are all that I need. And thank you for providing for me. Thank you for the answer. I'm going home today with a clear conscience that I am being loved. I'm being forgiven. I'm being valued by the living God, by the Lord of Lords, and the King of Kings, because you are my God. I thank you, Father. In the name of Jesus, I pray. And all saints of God says, Amen. Sila yo au mai peseatri atea fa foye lovina. He's a way maker. Hallelujah. Ola wala tele lo momoatu. The way you haven't seen it before, God works. He's gonna show it to you. Hallelujah. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Just sing it with the teeth as a declaration. Hallelujah. Because that is who you are. Hallelujah. Jesus, you are the great I am. You are the Lord of Lords. Hallelujah. The great deliverer. Hallelujah. That is who you are. Hallelujah. That is who you are. Oh, we thank you, Lord. Even when I don't see it, you're working. Yes. Even when I don't feel it, you're working. Hallelujah. You never stop. Hallelujah. You never stop working. Testify. You never stop. You never stop working. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Hallelujah. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working.
that is coming our way. Mato te o ma le nganga whanga e tika. Mato o ma oele tuelele. We're going home, but we're not going alone. We're going on, but not just by ourselves. We're stepping forward, but not only to us. We're going with you. Because the greater one that is in us is greater than the one that's in the world. Whatever is in the world, we have the greater one that faces the problems, the challenges of life. Because he's alive and well in us. O le mātou pati le ia te oe le tuaso. Ia oe le tualele. O leo mātou loto ia te oe. Awa o le tali o me umale o langa nei. Ma le ola e whawau e tāpi nei. Whamalolonga lo mātou ri ie. Whamoemoe ana nei o le whanau. Ua le nao ni ai tema. A se whau unga lo mātou e alia e oe lo mātou o tū. Se o mātou wa ia lo mātou li ele matau tia o le keriso le e while o inga mawhitu inga mea. I so i fua maola ana ia mātou whana. Anga leia la tō maltapinanga i e wha unga malmana lo mātou o tū. A mātou o, wha whilo i oe mana onga teitas. Mo monga mātou lotu. Ia vei mātou lo mātou li e. O ni māsimo le langi mani la mepa lo mātou li e mo watu le bonsa. Ma vei mātou. O lau whanau e wala uina. O tofina o walo malolo mātou o tua. Ina e vi ia o lo mātou o tua. Nei se ia o le whawau. E whawau e whawau lau. Au o malia no loto i le tua le nei tuas. Awe sa pati tele ai vi ai o ia. Mo oe le tua. Mo oe le tua le. E whaivalenga. Sulu le maan malama le i bongsa. Arvi inga i whailawa ia te oe nei se ia o le whawau. O ia te ole mātou o tua le leila wa le atua le tamale, atua le alo, le atua le ngangasa. Ai alanga whanau pele le atua. Amen. Si mai lai alo a si fia lo a olunga. Leo tele mai tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. Let the enemy hear you. 1, 2, 3. To God Be the glory yes. forever and ever. Right. May God bless you. We love you. Have a good tonight.